Ko tīpako hia ake e te uepu matua mo te ipu whutupōro o te ao, ngā mahi auaha a tētahi tākao hei whakamau atu mā rātou ki runga i ngā taputapu katoa o taua whakataetai. I pupu ake te tauira mo te auaha matua a te tahi tākao i te wāiaia e tuhi noai huana i te onepu o Otaki. Ki au nei, ko te kaupapa, ko te mango pare, he mango kaha, he mango, he tere hoki te mango nei. E tolu te kaunga auaha matua i tāhia e ia, engari takarawa mai ki tēnei, ka taheno ka whakaete e taua komiti. He worked hard to get to this point. He had to, not only follow Māori culture and make sure that it was correct in our view, but he had to keep in line with the needs and the wants of the company. I roto i te ao Māori, ko te mango pare, he tohu, he ko whaiwhai hoki, puta noa i te motu. Ko te kia lebi hakarai o Ngāti Raukawa, nā tētahi o ngā kamupene o tā wāhi i whāne ki te tono ki aia, kia kimihia he tangata hei tārai i tētahi auaha matua o ngā whakataetai whutu paoro o te ao. When I got this phone call from Australia saying, do you know any Māori artists? And I thought about, we have so many Māori artists in our motu, and I thought, why not here? Why not just look at home? And Tētahi had done some work for me in the past in Te Rangi, so I rang him up and said, look, I'm not sure what this is about. Apparently it's big. Whatever it is, they're not talking about it, but they're coming to see us. Hei ngā wiki e tū mai nei, ka tono hea e te tahi tākao, he tauira o tana mango pare, ki taua komiti whakahaere. Joe Glenn, Te Karere.